जों all Tripura Kokborok Media Forum chini Kokborok Koktoma thumnai rokni hamkrani samung tai borok no safety tai security renani baginai motha songjakmani yagolo गोबां मानो पार्टी मुंखा फियाबा अमसुका थांना नांगियाखौ बा सारनायाव मथामथि पुलिसनि फासिंथै जथेष्ट पदक्षेप नाजागौ फियाबा जों नरक साइमानखाना थानाय 19 तारिख जे नभेम्बर और पटिसरिनि मुरासिं हदा हुकुमत 13 नि थाङै किफिलपुरसिनि जुमुई टिभिनि कक तमा थुमनायनि एडिटर इन चिफ सुजित त्रिपुरा बचिनि अल त्रिपुरा ककबरक मिडिया फोरामनि बहायनो रांफां फियाबा बनो जे एलाकानि दुष्कृतिकारी माने सामुसिद्रा तांनाय रक्ता अबाहायके एटेक खायका जे बिनि बुकुंति रक थै फायका आमनो कारि बाहायनो जतनिसाय अ थै फायमानि तो थै थाङो फायो वाफि खुइपान थाङो फियाबा खरसा तिप्रासाते ताङै तिप्रासानो बनानि खरसा लोकनि सामं तां तंनाय इंै तामङै बतिनि बोजांनाय नां बमस कक दुखु नांजाखा जे कारणे बास बुजाखानै दुखु नांजाखा आबन परे फुराम बहाय लासि जाखा जे अबाहायके खरकसा कक थुमुई लुकरंनि चुबासु खाइ तंनाय बा लुकरंनो सरकारनि इनफरमेशन देव लुकरंनि कक सरकारनो सावो आमाके देशो गणतन्त्र मोथां तन्नानि बागै जे सामुं खाइ तंमनि फ्रुट पिलार हिसाबै सामुं खाइ तंखानिव जे अमाहायरक केबेंमुं आबो किन्तु जोंनो बेलायखाना खा खसरवो खा बारारवो सकां आगु थानिव केबेंमुं ङै बासाव आबुगिनो जों मथानि ङैनाय तामङै नायते 19 तारिखो घटना आंमानि 21 तारिखो केस रजाखा 22 23 24 दिनिंखा कोनो एक्शन करै केमनखि केस लागा ना जायाखौ आबुगिनाय जों दिरर शान्तिर बाजार थानाव फाइसफाइका फाइनाय ओसी सुब्रत चक्रवर्ती बाय मालाइखा बत साइखानारका जे जोंनो ताबुको भोट इलेक्शन तंमनि बागैनाय स्टाफ कम ताइ सार्चिं जे रुतुमनानि सामुं ताङै तंगो फियाबा ताइ किसिसा जरा सानका चिन थानिव तुमुनो जरा सानै माने बिसिङो किसिसा बोलते न इलेक्शन तो 25 तारिख परे खेत परक मोटामोटी तारिखनि बिसिङो तुमुनो बनो रमै मानियाके अ सामुं सित्रा तांनाय अ थामसि कुतुं अ वान सगिया दफानि कौनो वान सगिया लोकनि हामराय खाइतंनाय याग्रनायनो बनो जों जतो साराउन्ड एलाकानि बरक मेला कमिटी ताइ सिंनि जे मीडिया फोरामनि बरक ताइ जे थाना बहायनो बरनो रमनाय बरक रमिया सागजरतै चिनि मथा कुन्दिनो बाथै तंगलाक जों थिनाङो बरनि शास्ति नायो ताइ बरक तुमुङो नाकार साना मोसुङो गाय साक फाइ नुकजाक फाइतुं मानजाक फाइतुं इंयाकै अदरवाइज बनो जोंते कतर माजरा बेरिनाय माजरा केस नाय मानजाया खारि तंमनि तेब केस कतर नाय जों बनो रमनाय आसुनो हामबाय तारीख मुरासिंपाड़ा जो मेलाटी है मेलार থেকে ফেরার সময় সুজিত ত্রিপুরা নামে একজন সাংবাদিক যখন ফিরছিলেন তখন একটা দোকানে বসে উনি যখন কথা বলছিলেন তখন দু তিনজন ছেলের সঙ্গে তার কথা কাটাকাটি হয় এর মধ্যে একজন তাকে দৈহিকভাবে লাঞ্ছনা করে তো এরপরে এইটার ব্যাপারে আমরা 21 তারিখ অভিযোগ পাই এবং এটার আমরা একটা তদন্ত চালাচ্ছি এবং ওনাকে নিয়ে গিয়েও ওই এলাকাতে আমরা খোঁজ খবর করেছি তো আমরা ফার্দার এই জিনিসটাকে যে তাদেরকে যারা দুষ্কৃতকারী তারা কারা এটা আইডেন্টিফিকেশনের আমরা চেষ্টা করছি এবং তাদেরকে আমরা থানায় নিয়ে আসব Today we came to Santir Bazar police station regarding the matter of one of our editor-in-chief for Chumu TV. He's been beaten up on the 19th this month during the fair that was going on in 19th. So we actually condemn such heinous crime against any media personnel whoever has done this crime should be punished, and we as a Kokoro Media Forum, All Tripura Kokoro Media Forum, we condemn such act, and we also has asked and also met our OC at Santir Bazar, and he has given us his word that he will do his best to nab those criminals who has beaten up the editor-in-chief for Chumi TV. So we will not stand back and watch, but we will fight for our rights. We stand as the fourth pillar of democracy, and we will definitely nab these people and give them a capital punishment to the extent that is required for them, and they should, if at any point of time they are ready to go for
forgiveness, they should come down forward and ask for forgiveness, and the rest will follow up. And in future, if anybody happens to take such actions against any media personnel, we will not stand and just watch, but we will fight, and also fight for our rights, to stand firm and strong, as we work for the people and the government, and for everybody, to keep you informed, updated in any news that is possible from our end. So we will not stand and just watch, but we will fight back. Any crime not be spared. Thank you so much.